Atatuhi atarapa Aia te putanga Tēnā koutou e te whānau, ata Māori e kia tātou I tēnei ata, ko Tangaroa Kio te marama, katahi anō mātou kāmutu I te whāngai te hautapu, I te umu kohu whetu, te whakaora anō I ngā tikanga a Kima a Koroma e mihi ana kia tātou. So we're just standing and waiting for the sun to rise after experiencing, for some of us, a first time experience of whāngai te hautapu, which is the traditional experience that we would have to celebrate the Māori New Year, and we've been very lucky to provide a space for our whānau at Kirikiriroa family.